Evar baş temaşevanên hêja hûn xêrat bernameya Futbol Şîreve ya ekranê Çarpel Medyayê. Temaşevanên hêja îro jî dîsa em bi bernameyeke taybet li hemberî we ne. Îro ji bilî şîrovekarê me Elî Fikrî Işık ku her tim futbolê ji mar şîrove dike di mêvanên min ê dinyên hêja hene. Bi rêz doçent Doktor Osman Aytar. Kek Osman tu bi xêr hatî? Xêrê davî, gelek spas. Êvar baş hemûyan. û her wiha bi rêz Şükrî Demîr, sekreterê Dal Kurdê. Tu jî bi xêr hatî Kek Şükrî? Gelek spas Kek Medî. Spas. Kek Elî Fikrî Işık, tu jî bi xêr hatî vê bernameyê şev. Nav xêrê dibê, qewet beştire dem baş. Temaşevanên hêja min dixwast ez ji mêvanê xwe bipirsim bira xwe bidin nasandin. Lê belkî ew hinek taybetmendiyê xwe nebêjin, loma jî baştir e ez wan bi we bidim nasandin. Ji Kek Osman Aytar em dest pê bikin. O Kek Osman Aytar bi eslê xwe ji Bakurê Kurdistanê ji Sêwregê ye. Osman Aytar ji sala 1983 vir ve li Swêdê bawerim newsa Kek Osman dest pêka Heştê sê hatim, heştê şeş çûm, nod û çara dîsa hatim yani. Heştê sê hatim ra. Erê rast e. Erê. Kek Osman li Üniversite Stockholmê beşa sosyolojiyê de doktora xwe jî di sala 2000 de temam kiriye. Niha li Üniversiteya Melardalen li Okey, li Eskilstunaê bawerim newsa. Erê Eskilstuna Westeros. Eskilstuna Westeros. Wek doçent kar dike. Tabii Osman Aytar em ji bilî vî karî wî em di xebata Kurdan de jî wî gelek baş nas dikin. Ew wek rewşenbîr nivîskar û lêkolînereke Kurd jî tê nasîn. Di vî warî de pirtûk û gelek nivîsên wî jî hene. Kek Osman gara hinek kes bipirse bêje çima we kiriye mêvanê bernameya sporê bi rastî spor divê herkes jê hez bike. Lê Kek Osman taybetmendiyek wî li ser civaka Swêd heye ku ji bo wî me wî kir. Wî teza xwe mamosteyekê a üniversiteyê li ser pirçeşîtiya civaka Swêd amade kiribû. Loma jî Kek Osman wê ji me re behsa rola Dal Kurdê di civaka Swêd de bike. Kek Osman nîzam tiştekên got û Dal Kurd ew ê yan berê da wek lêkolînekî projeyekî me bi Dal Kurdê bi hev re bû heta 2017 me ji bo projekî mezin ew miracat kir me negirt yani ji bo ew Dal Kurd çawa çêbû çawa pêşket ew bû. Lê hîn jî ew maye yani hîn ew fikir maye yani ew çîrok û dîroka Dal Kurd yani. Tamam baş e. Erê spas. û her wiha Şükrî Demîr bi eslê xwe ji Mêrdîn û Omeriyê bawerim bi serşanazî ve ez Omerî me jî newsa Kek Şükrî. Na şanazım belê. Hem ji Mêrdîn hem ji Omeriya me. Erê tu jî bawerim tu jî ji destpêka sala heştê li Swêdiyê newsa kîjan sal dihatî Swêd? Em 1985 me hatin Swêd. Erê Kek Şükrî gelek kes nas dike bi rastî hem Kek Şükrî Demîr hem di nav civaka Kurdan di Swêd û hem jî diya Swêdiyan de tê nasandin ew çalakvanekî aktif e hem di nav Kurdan de hem di nav Swêdiyan de. Kek Şükrî yek ji ewkê yani endamê Partiya Swêdiyan a bi navê Liberal e. Yek ji endamê wî ye her wiha rêveberê vê partiyê ê bajarê Solna ye. Ez war dizanim newsa Kek Şükrî ez qasêkê zanim. Belê wilo Her wiha Kek Şükrî ewke jî yani wek aktif di karên Kurda de jî kar dike û rêvebirekî Komeleya Gencan ya Kom Ciwanê jî newsa. Kek Şükrî bawerim tu di ewkê de di daîra maciran de şef wek şef jî kar dikî.
karê wir. Ekmede de lêkolînek temam çekiriye wa diyare. Belê. Ha, baş e. Ez var zanım doma. Lê Şükrî Demîr îro bi van wezîfeyên xwe erkên xwe nelivire, ew li ser nasnama xwe ya wek çawa bêjim sekreterê Dal Kurdê li vire wê bersiva pirsên me ji me re û ji temaşevanan re bêje. Ez dîsa dibêjim hûn giş bi xêr hatin. Gelek spas. Spas. Baş hema dixwazî em hûn dizanin mijareke me gelek germe heye kampanya zimanê Kurdî ji bo bibe zimanê fermî berê serokê berê yê Dal Kurdê Birêz Ramezan Qizil digo em hema ne tenê futbolîstin em lobîstên Kurdistanê ne jî min jî war merak kirim got ez şikek Şükrî bipirsim hûn çi difikirin Dal Kurd çi difikire ji bo vê kampanyayê ez zanim Lîgên Swêdîn dest pê nekirine jî fikrê te çi ne yani Na tije got birêz Muxtar Kekrimezan gotiye durust e ji damizrandina xwe heta roja îro zaten em ne tene di nav saha topê em serkeftina dikin lê wek ambasadorê Kurda jî yani hatinin navsandin û kiryar û çêkirê me jî bi wî rengî hatî çêkirin. Tabî ew kampanya zimanê Kurdî hatî destpêkirin bi her şêweyê xwe wek her pirsên din got alaqadiriya xwe bi Kurd û Kurdistanê heye em piştgiriya wê dikin tabî ew mafekî rêwa ye bo gelek Kurd û mafekî însanî ye ew maf li ku dirê bên pêşkêşkirin em piştgirê wê ne tabî. Baş ez hema ji birêz Osman Aytar jî bipirsim wek sosyolog tu çawa dinirxînî vê kampanya ziman em piştre derbasî mijara xwe bibin Kampanyakî bi rastî pir baş e yani salayî yan mer wexta difikire cana tiştê we mesela ziman mesela nasname û ehmiyeta wî mer bi ser wî hemû hem fikirin lê kampanyakî bi vê halî divê tevî tenê bi îmza jî nemîne yani êk zanin sênivîsî di wî warî da berê da jî ew kiribû ehmiyeta ziman divê mer çi ziman heta programekî berê vî demekî di çar perê da min digot imkanekî hebe merve partîkî siyasî ji bo mafê ziman li Tirkiye Kurdistana Bakur çêke yani pêj em ziman dixwazin bira 10 sal mekteba da dibistana da mecburî be em ê binerine li çawa Kurd pêş da diçin bi rastî kampanyakî pir cîdayî ez ji dil û can piştgirî dikim çi ji destê min bû were ez ê bikim û bi awayên din bi metodên din bi ew ê din divê mer dewlemend bike yani hevalên ku ew destpêkirine dest xweş dil xweş pîroz dikim û em bihevrane yani karekî me mekişayî yani gelek spas. Kek alî fikrê şik hetiya çûyî me ser ziman em pir peyvîn tişkî bixwazî bêjî lê zêde bikî eger hebe bêje yan em derbasî mijara xwe bibin Yani ez ji te hevoka bilêv bikim yek pîroz dikim karekî gerek girîng û hişmendiya min de jî ciyê ziman pir cihê ez dim ji bo çareseriya pirsgirêka Kurdistana Bakur êdî riya siyasetê di zemîna ziman de ziman alavekî wiha ye zemînekî wiha ye ez dim konjektürek werek ava kirin wê ev konjektür ser enerjiya zimanê Kurdî de ehmiyeta wê pir mezin e loma divê ku ev bana bi kampanya sînor nekirin nexne şûna alavekî ev mebestekî serê xwe ye û kêra xwe jî heye. Spas. Baş em derbasî mijara xwe bibin hema dixwazî em ê du beş mijarên me du beşin yek jî Kongre Dal Kurdê ye em ê di beşê ewl de li ser wî bisekinin beşê duyem jî wê çeşîtiya Dal Kurdê di civaka Swêd de em ê li ser wî bipeyvin ez dixwazim ji birêz Şükrî Demîr dest pê bikim kek Şükrî di 23 Sibatê de Dal Kurd Kongreya xwe online pêkanî
اما دخوازم شتا در بپرسم یعنی اف کنگره چاوا در باس بو yani ezanım gelek zor bu yani pişti kuj süper etane un ketibun lige kim bini yani reaksiyona aligran endaman de kongrede yani ev kongre tıkarı piçek wa binirxini jmara çawa der bas bu بله ناد بج از لگور perspektiva خو وقت سکرتیر دار کرد تماشا بکم از بجم کنگره کی سرکفتی بو کنگره کی دموکراتیک بو کنگره کی به بلگیر خو و به بشتربون اندامان کنگره کی سرکفتی بو روجاوک هیجا هات بو پیشکش کرن gelek beşterban gelme bun yani normal yani tabi çıkaz endam yetece heben للجور نفوس اندام خو بشتربون كونغري نوا كودونه يعني سبت كثير بيتر بشتاري كونغري بون از بيجم جي سركبتني بو جي كيف خوشي بو ولو يعني بهجمارك ولو زياده ديسا بشتربان ما هبو باش بو مناقشن دور وكور لحر لسر هر مجار كونغري هاتن کرن بپرنگی بپردنگی بجم yani kongreki baş bu bir havayı icatı bir persika o peşniyan kongre go ali rebeberti hatı bu kirin serket serneket o ce bersevekedin ama verin o anmışara men khas astani ana bepirsim kongre çava derbas bu yani baş bu digital bu yani cara dua emin gom ana derin kongre digital yani hunje razı ne yani belki bir razine yani encamen bazı derketin azbejim yani her giring diza her giring ev bu endam do kongra ko de organa ko ne her bilind lur karben biro raman ko bedin zaman و برسيف بستينن يعني هاري يعني معنا كونغرس zaten ev go endam karben dvi organa hanede peşniyar raman ko bedin zaman و bedin godari kirin و برسيفا jrebe bertiye bistinen evet از بریا کو گوتم بدم که عثمان از خوازم جو تماشاوان مره تشکی بیجم اگر لسر مجاره لسر دال کرده پرسی مرهبن بنفسینن امی داویا برنامه میوان خود بپرسن جانا ده هند کارم بپرسن براسی اجی بشتاری کنگره ببون براسی کاری من دن جی هب هم مقداری تکر آنلاین هم جی کنگره تاقیب تکر هم جی مکاری خودتن جی تکر لمديتكو كيك عثمان ايتار جسري حيا داوي دو كونغري دبو برخوشي غوداري تكر رخني خوشي يعني جي غوتن نير خوشي دو كونغري دا انين زمان از وقت تكنيكي تكاري بچك شرابا كيك عثمان يعني كونغري چاوبو تو بيجي ولا مناستكن يعني مثلا فوتبولي ويعني ما بكون ليستي او نكري ازالي اوي يعني وقت داز جهبونا كي كردي ام بيجن دياسبورا يعني كذا ببره استكم نابره ان كذا تليفوني مكرين قلتم كيك عثمان تشبو تشبين ميبانيته نزانا نقفل توقيت مغواز جي برسي اوكي بكم دال كردي اناليز بك شيروما بك ام اكسبري شيروما بك لمنظم بكم مجارمه مجاركتنا أري أنا يعني جانا أو هفالي ما تبي إيكو أمبيجن ماتشو بخو أو يعني مبراني وقت دزجهبون علي سوسيولوجيك وقت إنستيتيونا كي وقت دزجه كي دياسبورا وقت دزجه كي تشد بعباد ببشت كذا إنسان موبيليزاد ك جحمو سالا جحمو بارشا جحمو دياسبورا أو دكه دودا بالا مكشان ووقت تكليه ما بتشي بو بدال كردي يعني مرد كارت شبكة دوي چاچوه ده براستيجي يعني وقتا دزگاهیم وهذا بمر بهراوي يعني وقت تجي بس كده مثلا انا كفالي ما قد ما شا يعني الدنيا اوروبا او يعني هرتم وقت بدوزان او دكن اما لي سوسيولوجيك يعني وقت ريخستني يعني ام بيجن دزگاهبونا كي كردي از لي من ريد دياسبورا دقونغري وقت از بشتار بوم وك اندام اكينو يعني بشتكو او كامبانيا بو اجيبو مندام
به ناسنامه لیکولینری اندامبون جی زیده بو براستی کنگره yani به atmosferdeki baş çu tabi vecidi yani per derece bu cana tişten yani belki ne pevist bu kadrej biyana hatta hat hayana yazda u niv mego wala yazdıçım yani خاطر خو سپاس کرا او kur pişte wici bawardikim saat ki niv devam kiriye li insan angajane evin li mervdinare yani kongre ki ku insanê ku ji bo dal Kurd dilê wan dişewite beşdar bûbûn û meriv dinere ku ew cana dibendî cuda fikirandin di nav dal Kurdê da jî hene hinek em bêjin konflîkt hene hinek ew dijberiyên biçûk di wir da jî meriv ji hinek axaftina li hinek bersîva hinek ewa meriv dinere hinek pozisyonê ew hene yani pozisyonê ku ew ê xwe dinere ew bala min dikşîne û yedin ew tiştekî mûrazî ew kir yani مرة هرتم دبيشت 100,000 كرد لبرن نظام أوروبا مليون ونيف مليون هنا للدنيا 40 مليون 45 مليون هنا أو هنا شتا أنتام ما 1000 و 500,000 عبرا 10,000 عبرا 20,000 به دول دا تشتري بالي مدكشينة دبي مرة يعني دزجهبوني أو مهمة يعني بأندام بوني وانا اللي دبي أم دزجهبوني باواي دجي بنار يعني تشاوا ما أو بكن كو أو دزجهب بكاربه بسري خد دبار أخو بك شاوا دزگاه وینرینه ما پیشنهاد که امی ورن سروی مثلا انا ورن سروی او یاجی مشارکه من yani kongreki ki atmosfereki baş bu براستی baş bu yani gaveki peşta şu ev باور دکم خونه کی نوجی بینه گور قناتا من yani از امی انا ورن سروی جرا هر چی قاس ام بیژن باش bu پروخشتر باس bu لهن کماسی جمر هاتن ان کس گازن اکرن یک جیجی انهال جمور رودنه كيك على فكري شقة هن كاس نكاربون باشتارك كونغري ببن برسكريكن تكنيكي هبون او لينك جبو باشتاربون جحمو كسان راجي نتشبو يك جيجي باورم بك على فكري شقة كيك على فكري شقة مشتا داس ببكن تبيجا دورا من كيك شكري دمير برسن جبو تش برسكريك هبون يعني شما حمو كاس لينك نقرت يعني از نلدو برسيباوي برسيمه و ایرو به برنامه ده دلی من مینه که از باخ و خواست هفتی داخل از خوازم ایرو هر دو میبانه ما باخل نه او پرسکریکن تکنیکی مگو یعنی جبو حمو کسال لینک نچبو اما شکری دمی پرسن شما وانا چیبون اره راسته ده yani پرسکریک تکنیکی نه از خوازم ایرو ام خبری نوا شاغن بسكريكن قوين بسكريكن كو ديروكا مدى جي فستندنا دوما از هردو ميبانه خوش بترسم ادبين حياة صالة 2018 ديروكا دال كردبه اما بيجن تمو داين سركفتن هبو شكستن تنبو لي بشتي صالة 2018 بيشي دال كرد allsvenskan dore ji superman. Evet. Ben diyor benim sinin kekemedi az vücut işte az eftirse yani ne kadar fikir yapıyor. Evet. Debadeli min evherdu ketin netene ketinen sportifin netene şikastinen sportifin şikastinen sazine belediyeler perspektifane hatçtı. Loma gelo kongrede ev her du encamên dîrokî ku divê em astengê wan teşhîs bikin û wan çareser bikin. Ev her du bu yer bi têra xwe hatin münaqişa kirin û hatin münaqişa kirin ji bo vê çê tedbîr hatin standin yani çê reform hatin pêşniyar kirin. Evet. Ama ve perse az kek şükri demir bepirsim ew perskirêkin ku temaşevan yani endamên nû ji me re ragihandin ji me re ji bo çi van perskirêka derketin ji bo çi hemû endam link negîşt berdestê wan kemasî çi ne yani tiştên teknîkî bi girêdayê bi pirsa Elî Fikrî şir kek me şükrî
Yani bersiva ve presata kekmedi az باور dikim yani tegehişteneki şaş karı be hatı bekirin. Yani sistema gom helbejart bu kongre ev bu ku yani mehek beri vakti xwe bi mesajek ser ru pela xwe ya Facebook û malpere de nivîsan de ew kesên got bixwe ew kesên endam got bixwazin beşdarê kongre bibin mailekî bişinin bo cîhan nokta dalaba ya jî endam ya jî medlem@darkurt.se yek daqiqa bişînin ji bo gon xwe qeyd bikin gava gova xwe qeyd kir roja kongre ve linkek ji bo we bêşandin ew kesên mafê dengdanê heye heftakî berî wextê kongre ve belgeyên kongre jî bêşandin lê wa diyarê kare wa diyar be ku ew kesên got link negehişti bi destê wan link ya jî bersiva cîhan ya jî Dalkurd ketibe qutiya çoqê yani kare ew risk hebe ew jî heye rast teknîkî ew jî ez nabêjim wûloyê yani ji bo hema wûloyê lê alternatîvek wisa teknîkî kare bûbe ji bo yani ji aliyê rêvebirtiye em bi kêfxweşî me dixwast beşdarvanên kongre yani ji hezarê bêtir beşdar bibûna yani bu em li ku qîmetî dibinin bu her ew kesên got xwe qeyd kir bi û linkê nestin dibe lê bersiva wê kare bi teknîkê bi kare bi ketibe qutiya çopê ya meyla mixabin mesela kek Ali yani kek Ali cêxunê teybetil bo me heye yani şîrovekareke gelek hêjayê em bi nirxekê mezin li kek Ali dimaşe dikin yani gerek yani ew kêmasî nebûna ya jî bi hewekî din yani bi tekelî mero kontrol bikirin ka gehişt destê negehişt destê yani ew jî bala kêmasiya me be lê yekî wek kek Ali di kongre me de cî bigirtana ve bo me gelek hêja bûne tabî em uzra xwe jî dixwazin ew kesên got yani şaşetê tişik dibe em uzra xwe ji bo wî jî dixwazin ji bo got yani me dixwaz got beşdarvanên kongre bêtir bûne tabî erê baş e tişkî me dikare ev tiştekî ew tiştekek şikrî got bi xwe dikare ez jî wek endamekî min wexta me wê wan xwend min me şandizekek ciyan re min got ez dixwazim beşdarê kongreyê bim li gor wan înformasyona û agahdarî da me got ser xêrê em ê leng bişînin û roja xwe da jî li ji min re leng şand yani ew hevalên ku miracat kirine mail şandine gotin em dixwazim beşdar bin û eger mail negirtim ew tiştekek şikrî teknîkî dikare bibe lê êkê min bi xwe werkiribû û hat yani heta hinek hevalek nasî ya got ji me re nehatiye min got belkî we miracat nekiriye yani we negotiye em ê beşdarî kongreyê bin otomatik ji hemû endama re neçûye tiştê ku ez zanim yani ê ku gotin em dixwazim beşdar bin ji wan re çûye yani erê bi rastî min jî dikir van gotinekî tu bêjî tam bêjî aynî tişt ji min jî hatin yani min çi xwestiye çêbiye hatiye ji min re kêmasî her çi xwast hinek ji aliyê Dalkurdê be piranî jî belkî ji aliyê endamane ku zêde girîng nedîtine van tişta nekirine li qutiya xwe çopê nenêrine Dalkurd wek sazî bifikire ku her tim endamê xwe ji tişta hayedar bike wek grûpekî emailê çêke van tişta ne zehmetin dikarin çêkin yanî lê ew bawerim di rojên pêş te hûnê van tişta cî nîqaş bikin çê kek me de tişik dijî ser zêde bikim fermo imkan hebe yani persek dijî heye rexnekê dijî li me tê kirin mesela ew em namak bi xêrhatinê dişînin bo ew kesên gunû dibin endam rêvebertî yani giringiyek gelek mezin dayê vî tiştî yani got ew kesên got bibin endam yani em bi xêrhatinekê wan bi xêrhatin bikin bi namekekî bi hem bi kurdî hem bi swêdî lê tebetî divê kampanya çoyîn de a du sê hefta got em reqema endama xwe bikin 6000 hinek kesan bi awayê swîş bûne endam وقت تو به سویش دبی اندام میلات ناکه دسته ما جبولوژی یعنی او کسان کو نامار بخیر هاتین نستند بن میلا کو سر زیاده بکن یعنی میلی که نو بشینج بومه بوگام کاربن هم سویش hatta هم میلات بهدو گری بدن ما في هر کسی هی و خواستنا ما یاره ببرتی او گو ام به هوای که بقیمت
بخیر هاتنا اندام بکه ام وی دخوازم بکن لی وگو هند بجنانی yani jiber karın tekniki hinek tişt naye kirin yani evet tekniki diyeceğim evet hun bir switch lazım ben endam le hun ne karın juan ra persiva wan bedin jiber go yani em dikazın kare var rahat bikin yani rahat tu switch bir endam evet bir switch rahat le encam تجيكي بقى ورد ما يلجمل بني بيسون ونابري كوكا بني بيسين وبراج زر بشين بزحمة ببي إجابة كي تشكي جناك يعني أمجوية تترسم راحتي هرتم مهمة يعني سويش تايبتية كيجبو سويدا فر حتى لأنجام يجي مهمة يعني ام انا هدي ام د سرکار دنه گوم اپکی خوانی تایبتی چکن دوی اپی ده هم کردی انگلیزی او سوئدی yani hem vare endametiye hem ji nuçen ser dal kurd yani rahattır bebe ya pey o yani peradainin nav devleti ya jesviş be çavayı be yani formüller ki melur amade diken bu am bu kari hani rahat beken apamel denizi de derkeze yani bazara baş serxerim da başa ve çağı am derbasi kongre ek bakın yani az per merak yani وبريارينكو وجوهرتن انجي بريارينكو نو وجرتن هبون قالهم يعني ازوسا ببرسم يعني جبو وكيجان بريار وك سربريز وجوهرت انجي ونو اكر كارين كي اگاهي بدي جبو تماشا tabi جبو ما يعني وگره وبرتي هاگر پرس یا پیشنا ببین سرپریز ما کاری کی شاش کری yani gereken به حاضری ام تکبن قنگرا ده و به حاضری جی ام چونه yani ام پیشنیاران همازانن و گاوا گو اندام کی کسکدن پیشنیاج بکی yani فرض سر کمیتار بر گو برسی واکوج آماده بک و بده دست قنگره yani her yani herkes ne kadar bir tanasarı koy yani peşinar kulu derken bir go reberti kar bir siva koji bide yani beri vakit rojev derket bir rojev me çar peşinar videmi amade bubun او çar peşinar sihab hat tecrandın yek jwanji ali kongre ne hat tecrandın peşinarın go hatın grinj bo kongre yek jwan peşinara کوملا پشگیرن دال کرد باگرنا یک پیشنیار وان بون لجبر گو نل گو وقت خو دابون دسته ما او پیشنیار بو جریزه ما کر پیشنیار کمیته کارگر جور دستوره بو گام کاربن بدن دست کنگره پیشنیار او گو yani hali hazırda destura dal کرد تنی بساندن او کسان گو ببن اندام هری درنگترین یکی ماه نیسانه مافی وی کسی یا وی اندام هی مافی دنگداینه bu kongre peşte sala çoğun sala peşte peşniyara bağarına o bu wî demê hani yani peş dixîne bikin yekê meha îlonê ji alî rêvebertiye me pejiran me got yani biryarekî baş peşniyarekî baş e me pêşgiriya wê kir lê kongre li hember derket ji ber wisa jî destûr we xwe dimîne yani ew kesan got bibe endam derengtirîn yekê meha nîsanê mafê dengdayîne heyê ji bo kongre sala piştî wê ew xwe ma pêşniyara du emîn hejmara komîta kargeriya dal kurd me biçûktir kir hat pejirandin ji aliyê kongre berê nabera heft heta hevdeh endamên komîta karger hebû gor pêşniyara ana dibe 5 heta 11 endamê komîta karger û li gel wan jî 2 ya 4 cîgir yani me komîta rêvebir biçûktir kir bi biryara kongre pêşniyara sêyemîn jî ew ê ku komîta karger ya dal kurd yani komela dal kurd ji dêvla got kongre delegan bişînî bo komîta kargeriya şirketê ana di destê komîta kargeriya komeliyê de yê got her daîm garantörê reqema komîta kargeriya şirketê be çünkü teknîkî li ev biryar ew bû o çaremîn ji berê du çavderên yan revîsorên komela dal kurd ji du kesa me ana kir yek kes bu aynı heman xebatê dikin heman çavderiye dikin lê
کاری زمرو زحمتیا بکشینه گو یعنی مرو بکه دو حبت چاودر و تو شرکت مزنجی ببینی یعنی پرانیا وانجی یک چاودره نه دو چاودره yani meclisler yakwa beter ev bar kurbu bar yakwa ma ana biçim rahattır kir yani ana yek çavdere yani ev çar peşniyar hatın münakaşa kirin siyah bijwan hatın pejirandın o mesela yek Nisan'e o yek İlon'e nehat pejirandın vakwa madde desturede. Evet. Başa kek şükri tizani nikaşa heri mezin بریا کنگره آل سر اوکی بو لسر پیشنیارا گوهرتنا ناو و لوگویا دال کرده بو لهین پر کس جی حتی روژا کنگره جی بشک بونکوه اف پیشنیار دروژه بده و چه به و هون لسر ویجی سکنن یعنی چما اف پیشنیار هات جبو چه اف پیشنیار جنشکا و درکت سدم چه بو نقاشن لسر ویجی چه بون ده کنگره ده او کسان گو کار و بارن کملاتی این دموکراتیک آگادار بنو زانه بن باید کنم که کوزماجی کار به تایید بکه تشگوزی بیشم یعنی تشگوز روزه به درباست بن او تشته مناقشه کردن او تشته بریار داین روزه و گوهات شاندن بو کنگره دوی روزه به تشک یعنی پیشنیار کولو تون نبو لو راجی یعنی دو کنگره ده ندبو گو اموه پیشنیار هانه بدن بریار داین پیشنیار تونه به کنگره لبری وقتی بله درسته پیشنیار کولو هات لجبر گنگشی و گنگشیا تورا جوابا medya cevaptı o peşniyar paşta hat kışandın o ne bu peşniyar bu bir yerde kongrede. Evet. Ne bu peşniyar? Veci tişkidin ani ve bu madde Musa'ya hun بحزاران بدي حزاران كاس رياكسيون نشاندا وجي قلت كي مادام ورا ورن خديل دال كردي بوبن در كيفن او ببن اندام او قلت حياه بيستو سيمه هي وخواسكو 6000 كاس ببن اندام انا زاني شيء كيكمية دي ديش نارمان جاكو يعني جي اوقاس كاس بون اندام يعني انا وقت تدبجي هون gerek قصدم dal kurd ez dibêjim gerek tu bipirîsî em gihaştin encama xwe nam ne gihaştin encama xwe madem ku em dibêjin em klubekî em tîmekî netewîne tîmekî endamane tîmekî Kurdan e yani hama ji wî şte bipirsim encam durist e encam serkeftî ne encam ne serkeftî ye yani me ji alê xwe gotibû heta roja kongre 6000 endam yani tam mesela tu kampanya zamanı Kürdice temaşa beki yani de civati de sosyal medya de gelek gengeji heye gelek daxwaze gelek rakhna hene le vakta de dema u saata go em gerek herkes jme de tekotek bin bar u tijke konkret bekin ولا امناكن يعني سركفتن ne bu em gahşen encam kunna am ne gahşen encam ko حال حاضر ایرو 1540 اندامن دال کرد لسرانسر جهان تو بخواد تو کو بکی او جهان پلوتو مارش جوانجی حسابه که 1540 اندامن جوان بسر دجی هاتبو گوتن کو 2000 و تشتک و بلاش به سرو که دال کرد حقی وام بده و فرانکس بده از ورم وجی 1540 اندام بگشتی 1047 اندام زیرین ایگو یعنی 1000 کندانه 517 اندام بی برانبری یعنی جوان 2205 517 تنه قیمه کو آنین گوبر بالگسیار یادات کمپیوتر رونین تنه خو قید بکن یعنی پرجی ناوی حيث 276 اندام او اندام گو 25 یورو دانه جامعه یا چی یعنی رخنا من نه لهم بر کردایی yani kek Osmanlıca de kongrede gotarek ki heja got yani herkes ne hasgre top yani hasgre baş ama var dixwazi yani az dixwazim ji brez Osman kar bitirsin o dixwazim şirove bike brastî mesela kek Osman dibêjin li Swêd ji 7000 zêdetir Kurd hene
چما آلی گرین دال کرده هندکن چما اندامین دال کرده هندکن یعنی جی چما اندامین کملا نظام کیجان محله کیجان باشاره هندکن مثلا أنا كامبانيا زمان دست بكريه وبحث كنت 40 مليون كرد هنا هدف 1 مليون كي هين درنكتي 15000 يعني ما اندامتي ملت ناخذ خبك يعني خلق ناخذ خبك يعني افيا كاركترك يا كردايه يعني افيا كاركتر حمود جواتايه يعني السبب يعني جبوتش يعني مثلا انا كيك شكريت بجاكو 10250 حتى اندام وبلاش بناجيب ديسا وروجي 1500 كسبنا يعني جبوتش نابنا يعتقد بسبب تشتي مثلا تيرو كوجوات وكلتور وتعمل بفكرة براستي كان أمنا بكردادا دبين إشتا وك جوية وك يهودية نظام وك سوريانية وك آسوريا وك نظام أرمنيا أو بكن لراستي أم نوسانة يعني آلي سياسي جواكي كلتوري يعني جدابونين ناو مدى هنا جارنا حتى جانا الشخصي جروبي ديني أو دكنكو يعني گشتی دربه ام میشته 40 مليون و 45 مليون و نظام باکور 25 مليون و نیدنه و نظام دیاسپورای ام 2 مليون سويدي ام 150,000 او يعني براستي وقت مرة عليس وقت مثال كي بري دال كردية كتابخانة كردي كت خريزة يعني او يا هون زانن يعني هاتوي نقطة سكني يعني كامبانيا بابو هر ما هي امبيجن هركس 7 قرون بدا يعني او بك يعني باواكي هاتوي نقطة سكني يعني تدناري جبينا هذا دست كاس دبينا ما او بكن بشتوي جبينا بلكي 5 انسان دبن اندام يعني او آلي psikolojik, sosyolojik, kültürü وقتا مرب بفكرة يعني دبي مرب راليس بجبو وين مجو يعني وقتا ام تشتاح حاضري دكين دبي ام نبيجن ام نظام السويد سلو بينجي حزارن يعني جانا ترى بيجم يعني دكاريك تشتكي كك شكري ياجي كك رمضان ياجي سروك انه حسنك فكريه خطبك يعني او دو بنديه ناف بارتيا دا دو بنديه ناف كوميلا دا دو بنديه ناف او بشن ديني دا هيكو يعني الدربة شكوا بيجن جي ام نتوانا ملينا ونظام فيسبوك دا وتويتر دا ونظام شرعي هفده بك خراجر بك اللي براتيك دا نوسايا دور دا إثبات برن يعني او جارة داوي دال كردا وبو يعني حفتاكي هندك مابون مرف دقوت بلكي 40 مليون دقري يعني او نافي دال كردا اوي بقوهرة رنجي وي بقوهرة بهات من نقطة اري يعني اويك بمليون ما دقوت حمود جرين او دكن او يعني نتيجه مرف دناري نشان هذا بيبلوتيك ور كردستان باشور وربو يعني جبوي تشتوك از دفكرم يعني مثلا كتابخانه كرديجي يعني هناك حاضريه ما تشيبو مخوسته وبك يعني دال كرد تي مكير دزگاه کی كرديه لدزگاه کی سويديه يعني بارچه کی میراث سويديه جي يعني دوی مرف يعني عالیه مثلا دال كرد نتنه كردان مخاطب بكره يعني تبايا سويدي جروب دنجي يعني بكاربه او انا او بكاكو يعني جوانجي بشكري بكره يعني وقت دزگه كي تجمن ببرسي دال كرد ريخستنا كي كردن دياسبورا اي سويدي كودلي قال كردا گرم دكه لدزگه كي سويديه وقت مربويه يعني حاضريه بوري دستوري فعاليات شبه مثلا جبو ما تفكرم يعني چند اندام دال كرد سويدي هنا يعني چند اكتيفيتي يعني اكتيف جسويدي يعني خوازنكو او بكن يعني او بيوان مهمه يعني ما يهودي وارمنيا واسوري وسوريانيا مدن برهب مثلا وان ديني هي مثلا وان او خرتنا دوله من ديوان هنا او جارا رودنا يعني نحو جي اندام بجي رودنا تشتا حل دكي يعني جبو ويد في امبراليس بن مثلا دال كرج بوي مگو يعني دوی بشکی کاری دار کرجی گلو امی چاوا بکن که وک پارچکی جواتا سویدیه و دکارج سویدیازی و جنتوی ملت دنجی غروب دنجی بشکری بگره يعني وقت دزگاه کی سویدیه يعني او دکاره بلکی آلی کی فرهتر بکه لآلیه ما کرده از باور دکم امثال کی جی بگرین ام هزار پروگرام آجی چیکن ممکنه بلکی 3000 اندام من از ترابیج يعني اوي لور بسكنه يعني افراستي كيميا نتني دال كردا
gelek misal dikarin sed misal bidim. Mesela zaman. Yani tu döneri dibe çava em diçin müracaat Türkiye dikin zaman dixwaze. Ya çek radike dibe çek nabe. Diçi parlamentoya seriyle de nabe. Diçi komela çeydike nabe. Yani diçi dixwaze yani. Çima tiye heri ber parlamentoya 10 partiyer ber parlamentoya dikarin grevji bikin. Dikarin daxuyani jî bikin. Ma çi bûye yani. Kıyamete yani ew mafê me ye. Yani na insanê me wergin yani kek Alî jî zane. Sê neslî 40 sale İstanbulê henekê tu dinerî zarokê wan çêbûne, neviyê wan çêbûne tê ser sosyal medya ew ê ji devê wî agir diçe yani. Meriv dibe belkî ew hîvê de dijî yani. Yani divê dûr de meriv maqûl be yani pêşniyara me Dalkurd jî ew bû yani dûra em ê bipeyivin yani wexta erê dûra jî yani ew ê Dalkurd bi rastî meriv dibe realîst be yani. Şikayek Alî Fikrî ji bo van endama nêrînên wî jî bikirin. Çima endam war dikin û ji bo çi vê kampanyaya ku dest pê kirin pir kes eleqedar nîşan nedan lê ji bo guhertina nav û logoyê wekek Osman got meriv got xê bi milyona însan reaksiyon nîşan daye. Ji bo çi Kurd nabin endam. Yani gava meriv dîroka endam bûyîna ya ji hejmara endamên Dalkurd binêre yani 1500 kes şoriş erê domaz dilê xwe naşik elbet yani bela ku sembol û simgeyeke mezin e yani navê Dalkurd û logoya wî jî Talê Kurdan ket bertek nîşan dan navê wan bertek e yani hestin ne fikir raman û karin herkes hestê xwe nîşan da û em bêjin maliyeta nîşandayîna hesta jî tune loma belaş lê endamtî ne waye divê ku jere bi sayî bi 10 milyona endamê alîgirên Barcelona ne lê belkî endamê wan belkî 20,000 bik meriv nizane yani ev realîteyeke û rastî divê jî dilê ku meriv realîst be bi vê nevê yani mesela Barcelona tevayê dinyayê milyona alîgirî wê hene lê 110,000 endamê ev çi yani gava meriv de berhev nek encamekî meriv tê bîşîne lê Ewropê de ez wê bawerim wê hejmara endama zêde bibe lê divê ez dixwazim tiştekî dinê bêjim yani kar û barê endamtiyê û birêvebirina endamtiyê bêşik karê rêveberiya yani em tenê nikarin bêjin bo Kurd û bela ku Kurdin çima win nabin endam em vî şeklê pisekî nabêjin yani em têkiliyê tarîf nakin lê divê ku rêveberiya Dalkurdê xwedî temazeke gelek germ be yani haya îro sar bû yani ez ê li vir qamûkûr werim kultelekî ji kevê bira bikeve ji 2010 vir de el ser Dalkurd nivîsîne yani aybek ez bêjim belkî min 1000 gotar li mala min formeyekî ku Dalkurd ji bir şandiyê nîne yani mesela endamtî mesela temasên germ e hewldanên germ e û ji wir dertên yani alîgirên dilsoz divê ku rêveberiya Dalkurd karê xwe yani ew kar bike wê karê wê ew e jî yani em nikarin bêjin bila îro waye em ê biqeydin em ê pişta xwe binnewan na ev perspektîveke ji yani felsefe alîgiraye û navan de jî endamaye bela ku ev lîstik ji bo alîgir û endama tê lîstin
Roma. Karê birincî yani karên yekemîn ew e. باش باشە ئەم هەما هەنێک جی لەسەر ئابووری بسەکنن لێبەریا وی کێک شکری تەدی شیرۆڤژی هەنکتەین پر کەس گازن دکن و ماڵپەر تەنێ سویدیە نە bi کوردی هەیە نە bi ئینگلیزی هەیە یان jî teknîkî çi ye tedê wayî hîn kes dinivîsînin eger tu tişkî li ser endama û van rexneya bêjî tu nebe em karin derbasî beşê aboriyê bibin kek şikrî نه از کارم برسی بابدم که مدی یعنی رخنه گاوا گو رخنه چه کربن سراسر چابا و بی رخنه جی پیشکتن نابه به گاوا رخنه نایلی بن یعنی فرق ناکه تشکیل خوان زلال جی بکم نظام یعنی برای حتی گفتن نه حتی گفتن کار و خبات ریبرتیه انا تو بدی بر کلوبن توپی یه ناو دولتی تو بدی بر تاخم سوئدی یه دنجی نه کاری که یا مسلکی که فداکاریه یعنی تیجه گو ام دکومنتاری به برتیه دکن کاری که فداکاریه اما آش ناستینن یک مجه ماش ناستینه لی از ویتجی نابجمیش بر گو یعنی که دلی خود مرو بشوتینن لی کار برنا کار زحمت تر دبه گاوا گو یک جمع کاری که نکه گاوا گو شکری پروتکولی خونی وقت سکرتر ننویسینه کسی نکاره جمر بیجه شکری چما ته پروتکولا خون ننویسان یا چما ته نکر کردی یا چما ته روش درنگی خست بگو روشی که منی یعنی وقت دیجه هیه زارو که خبات اندن هنه yani ez yani elbet şerbejim yani bu gomgod ne goj bu dilşevetan tek şükri mi fam kir ve perskreka dal kurdeji vek hamu sazi o parti na yani na bili wi kare siyasi u komelati jiyane keme şahsi o kare keme şahsi ceye kekmedi ez vit şerbejim bu go rawşa rexistinin kurda hatta roja iro ebuye gerek ne ayıp gava goye ki kare ki baş peki maaşı hoşu bistine yani vakti moro ki haş sinore ki yani karen fedakari yani bu go jis nure derbazı da gerek yeki bidi maaş kirin iro hali hazır ki cihan yani mesela nabi gele derbazı da iro duse hab cihan emani din hebuna او karen go hun basikin او rexne go hundikin go ma fi herkesi jihiye belki او رقنا ایرو تنه بونا لجمر کارگر edin lazım rekesindeki mezenter go kargera teyredin yani evet باشه و چای هم در باسی مجرا خوی آبوری جیبم پشرم در باسی بشه خوی دیاب وقت دال کرد بریار هات گرتن کو بسرو کنو اون دست سزون انو بکن و روپلک نو وکن خباتا خو بدومینن يعني نها مثلا وسروك نو انيه او اوكانيه هدف خو وهدف خوش بو چه اماده کری يعني هدف دال کرده چیه يعني وجبلی ده يعني ابوریا دال کرده يعني تی گوتن کو سروک نو جبو ابوریا دال کرده چاره سر بک هاتیه بشرط تی جبو وان رخنه چ بیجی يعني هدف چیه از وقت رخنه نبینم يعني هاتنا کک سرکات نه رخنه وقت نرین هنا يعني تی گوتن يعني اجي وقت بسي مغوزبجم يعني هاتنا کک سرکات جي پیروز جبومن البته یکی دخوازه علی کاریه دال کرده بکه مرد ارکاوی پیروز بینه يعني نه و نگوش من لفت قصة من أول هدف هو أنا شيء يعني ونتخوازن شبكن يعني هدف جو أم حموم ماتش جو أم دليزن أم سركبتن بينن أم قجان بكن أم ليجا كو ببن يعني أم دبل ليجيا دن نمينن يعني وجو تيزانن أب ليجا جم إيرو تيدن ليجا هري بوها د سيستما توبا سويدية هاتن في ليجيا كمدي 120,000 كرون يعني 12,000 يورو هاتنا وي وقت تشجيرياج على فدراسيون توب يال السويدية يعني هاتن تنا أبى بتشوين جالكن
yani ji bo wilo ne tenê em taximekê din naxwaze divê lîgê de bimîne ya mero dixwaze di binya vê lîgê de be ya jî mero direkt here Super Ettan ji bo ku Super Ettan wekî tu bilindê wê lîgê bibê hatin jî hene sponsor hene reklam hene sponsor heye yani weşana sazî heye ferqiya vê lîgê û lîga Super Ettan a gomjiyê da ketin yani takriben 4 milyon krone yani tenê gol hebûna te di lîgê de ya ji dervê wê jî yani ji bo ku tu karî bixwe ji vê lîgê xilas bikî û tu divir nemînî piştgirîkek ya jî mirov bêje erê înisiyatîvek bi milyona lazim e ji bo ku tu li vir nemînî yani tu serkevî li vir û li vir jî piştgiriya û vegera kek serket cûnat wek serokê me ya rêvebirtiye cêkê pîroz e fedakarîkê gelek mezin e ez pîroz dibînim û ez bawer dikim bi wan îmkanên û wê zanistiya û plan û stratejiya goke serket li gel rêvebirtiyê danî û şirketa Dalkurd ez dibêjim yani herî kêm sê emîn em dibin lê şansên pir mezin jî em yekemîn derbasî Super Ettan bibin. Super Ettanê dibin. Yani ez Hedefa îsal ev e. Gelek em jî hêvî dikin ku rojekê em serokê nû yê Dalkurdê jî bikin mêvan em van gotina ji wî bibîsin hêvî bide alîgiran temaşevanan û her em dixwazin ku Dalkurd dîsa di Super Ettan û Allsvenska de bibînin. Kek Osman û Elî Fikrî şik hûnê ji bo van tişta tişkî bêjin yani em dikarin bes derbasî mijara beşa xwe duyem bibin. Kek Osman daxwazekî baş e yani hedefekî baş e û ma yani realîst e jî yani dikarin bigîjin yani em giş piştgiriya wî dikin ku bigîjin yani ew tiştek ku rewşa aboriyo rast e yani ew fedakarî ew yani tu burada mesela divê eyb jî nebe şerm jî nebe yani mesela profesyonelî û personal û ewana yani carna yani meriv dinere ku yekê xerîb wexta were maaş bigire tiştekî nine lê yekê Kurd bibe divên ji bo menfaetê xwe bikarîne yani ew mesela profesyonalîzm ew ê yani divê meriv Dalkurdê da zêdetir bifikire yani çî dibe bira bibe wexta ji destê wî tê yani hedefekî pîroz e bi rastî divê em gor îmkanê xwe piştgiriya wî Dalkurdê û komîta rêvebir û hemiya bikin ku bigîje. Kek Elî Ya helbet divê ku Dalkurd bibe tîmeke ji alî rêveberiyê profesyonel yani lêgat maaş didî futbolîsta mara peyman çêdikin lê kargerê te pera nas dike eybe ayqabul futbol karekî bahaye futbol karekî ciddî jî wextê xwe tamamî jara wekf nekî nikarî serkefî bilakesî nexapîne doma ez bi rexneyeke wan qet necidê divê ku rêveberiyên Dalkurd serok jî derkî dafî çide maaşê te keda xwe wî karî bike diyedine amatörîye ji wir tiştek dernaye profesyonelî dibem bifik. Yani kek me çikî li vir zêde bikim yani ji bo ku dibara bikim yani ne ji bo dilşewetan dine dû tiştê dibêjim lê ez dibêjim heta got Dalkurd maaş nedir rêvebertiyê wê însanê wek min tê derdin yani ew ne karê min e bi rastî jî ez ne hewcedariyê maaşeke min lê ez ji fedakariya xwe û ji hezkirina vê projeya întegrasyonê ya hêjayîn Kurdistanî û hêjayîn sistêma Swêd ez gelek ji ber wê ser bilinim ji bo wilo dixwazim yani wextê xwe fedayê vê tiştê bikim lê heta roja ku maaş neyê dayîn ji bo rêvebertiyê wê kesên wek min tê derdin wê kesê wek misan ew kesên ku rêvebertiyê de ew cî li wir bigire ji bo ku ji wan ew maaş ne lazim e lê ji dervê wê jî ê ku ji min zanisttirin belkî maaşê xwe dixwazin ew jî rêza min li wê tiştê heye û yani em gerek wî sînorê derbas bikin ez wê dibêjim. Tabii helbet rêvebir ez zanim
به هستن خو دوی ارکی ده جی گرتنه وک کسین تا مگوت دست پیک ده جی چالکوانه کی اکتیف کردی جی لسوید تجوان تشتا حزد کی هم کش زانن لی کسین دن این وک راهی نرو فوتبولیست و وانات به پروفیسیونل بن به معاش بن وسا کار بکن یانا وک علی فکری شکوت سوپرتان و آلسونسکا ده خیال به یعنی اگر بی هاوی کار نکن از باورم بش خوی اول قدامت امکارن در باسی بش دویان ببن اگر تشکیدن هون بیجن تو نبه امکارن در باس بن باشه به چقدر جکک عثمان آیتار دست پی بکم که عثمان دست پی که دجمن گوت وی تزاخوه یا لسر پرچشیتیا جواکا سوید آماده کربو هر وها خباتك وی لسر دال کردیجی هبو یعنی که عثمان ادخوازم وک سوسیولوگه کی تو ور آنالیز بکی رولا سازین سویتین کمالی که سازین دن وک پرتوخانا کردی و تایبتی جی دال کرد یعنی دال کرد دمهات آلسونسکا گلک دنگ دابو هینجی وره گلک سویدی ناست کن رولا وی چیه یعنی رولا وی ده جواکا سویت چیه هم جبر بس بکن آره یا وقتا مرد جدیرو که بناره یعنی مهانها 2004 وقتا دست بکر یعنی وکه شکری جیگو یعنی پرانی خباتين كو ايك براني باري مزن هلدانا يعني وقت واني فالا ياجي بفينانسي اخو بوقت اخو او جانا داويا حفتي جانا شبا اخو جانا وقت اخو جمال باتا اخو جكاري اخو او كريا انيا في نقطة جخو او كونسبت بالا قالك تكشان يعني ريخستنا كي بناوي نتوي كي بناوي كردا دردكابر نخودي دولتن نخودي دولة مندين هوقا مزنن للسويدي ام بيجن درد كذا هدي تي نقطة كيكو يعني او باجار او جانا او باجار قالك امكان ددن ام بيجن غروبي وان تاخمي وان تنوي نقطة تال كرد بامكانه خو باوي خو دبينيا وك مجيزة يعني تجمن ببرسي او مجيزة كي دال كردي يعني جبوي مرورة آلسونسكا سركفتنا كي برمزنا يعني اري يعني ام بيجن مجيزاكيا دبي مرر جيك روزا بيشي ج إيلونا 2004 حيانا وقت خدانا او كريا دبي مرر سباسي وان بك إيرو كريزا وان هبا تشباجي او دبي مرر سباسي وان بك وقتا مرفتنا را مثلا جبوم وعلي سوسيولوجي مرف بالا مرفه ودكشينه يعني او چيه يعني دقل وان شرطانا دا ام بيجن ريويتيكي وا مجيزك دكيا مثلا كسن هستن يا ام بيجن هناك ديسيبلين هناك جروب هنا براني وقت خدانا وقتا مرفتنا را براستي يعني دال كرت هجاية ليكولينه كيه يعني نواجي مثلا يعني دورا بلكي مرب دال كرديجة ببيفة از آلي علمي بيجم يعني اساس دال كرد بيوستي كي ليكولينا كي وقت بين evaluation يعني وقت وتورديرين يعني جدا سبيكي حيانها مثلا اي باش تشتي باش تشبون كيماسي تشبون قلسي تشبون ريسك تشبون لكدري تشوتي تشيبو چما وهابو چما هات شور چما كتوي نقطة چما افقريز بو يعني دور ده دبي مرف يعني ج perspectiven علمي وجلك perspectiva يعني ناس سبونتان وقت بيجي قريز نهاية او افلاس با كونكورس با نا وقتها يعني كاركي ور بيوسته يعني مثلا ج الدالارنا حياة هاتنا وبسالاي حياة ايرو وسروكاتيا نوجي يعني از دقلاوي ما يعني وقت كرد كتاب مليون باليكاريا خو دكت في مرف يعني
بس نويجي بدا اوجي بدا وقتها كيماسي دبي مرج رخنجي بك يعني او بمعنى يعني بمنته يعني لقول باوريا ما يعني دال كرت بيوستيكي او هي يعني دبي مربله اواكي تشرشويكي بنرب قالهم كودري دا ما تشوتي كده شما ام هات بي نقطه شما ام ستركتوره کی چه نکر و دزگه کی بردوامی وک انستیتوشن پروفیشنالیزم شما پروفیشنالیزم ناو مدا يعني خورت نبو مد كودري دا تشوتي كر وقت ام هات جور امكان جي هبو تشكري جي هبو يعني جبوك نكو مرد دفتري كم وغير يعني جانا مرد بيا يعني جبوك دنگته باورم اکبو ام بيجن تشستون هبن يعني ستونه كلها اصليه ستونه مزنه ستونه اصليه لستونه عاليه جوات ستونه عاليه دنگتنا دنگته تی بدیم دخوازی از گوتم بدم علی فکری شخت نا الان دنگتنا از باورم دنگته انا باشه باورم وقتها دوام بك از خطي بوغاري انا باش انا وايت دنگته باش تمام تمام ها انا از او جانا يعني جبوي وقت ستونا اصلي ستونا مازن كردن لدوي دقلوي امبيزن ليكولينا كي وك ايفالويشن وك وتفردرين كي مرة بك يعني لكدر دا سركت كدر دا ضعيف بونشو كدر دا كيماسي تشوبو دوي مروانا باواكي رالیست لبنره و جوان در صدر خینه کوپش داره دوی چرچوه ده استونه مزن کرده استونه که از قلس بینم بکم بردوامی یعنی از بیجم بدی دار ناوید کرجی پیوید بیجن افتیما کردایه گلو راست مرد لسوید وکا تیمه کی کردا بدن ناساندن ارچ قسم زانن کردن حمو جهان جدال کرده حز دکن يعني دوی يعني جواكا سويتا تاني آلگرين نوي كرد بن يعني نكاره مثلا سورياني هنا كمنتوين دن هنا لاتين امريكي هنا افريكي هنا عربن كردن تركن سويدين يعني فاناجي نكارم ببن يعني جبو چه وانا نابن آلگرين دال كرده سدم چه يعني سدم سركفتن عن مثلا سياسية چيه يعني نعم بروبلم اري يعني وقت عمره اويدن هرا يعني مثلا كاس درد كيفن ياجي ريخستن درد كيفن وقت بدن بيش درد كيفن نعم مثلا مربنا ندا يعني هناك مثلا ارتيست ما هناك ايك ناسين هنا يعني جانا يعني وك ناسنا ما مثلا تيمكي بقراني كردايه اللي استقبان نكرد هنا ام بيجن طرفدار نكرد هنا ايك بشكري دك نكرد هنا يدنجي اف دزگه کی کردن سویدیه و وک میراثه کی پارچه کی جواتا سویدیه به سویدی بخو به او نتوین پنج نتوین کو رسمی تین ناس کرن لسویدی و به پاس صد اتنیسیته دنجی هنه دوردا يعني بكونسبت اخو بكار اخو بتكلي اخو بامبيجن غوتن اخو يعني مثلا دال كرد نتنه دبي مثلا كردي انجاجبه يعني مثلا سويدي انتجراسيون مثلا خورتايه مثلا زاروكا مثلا انتجراسيون مثلا بهبره ماينه دوردا دبي خدي هالوست به يعني وقتا او به يعني برحاتي جاء اتنيسيته دن حمو اتنيسيته كان تاخم تشيكن مثلا هناك اتنيسيته هنا تاخمي وانتن هنا غروبي وانتن قلوبي وانتن هنا برحاتي دكارم بشكريا ادال كردي بكن سويدين كو مثلا ام بيجن بشكريا ناونتوي ومثلا روشا كرداي روجلاتا نافينو سويدي ورابون ونشتنا وان هناك سويدي دكارن او بكن اذن يعني با عليكي بروفيشنالي وقت ما بنرا براستي دور دازي دبي
مثلا چیه وقتا بردوامی وقتا پروفیشنالی ببه بردوامی جی دبه بردوامیا هنک پوزیسیونا مثلا دولمند وقتا پشکری بن نتنه مثلا کرده تنه لترکیه جنه فنربخچه بگره نزان غلطه سرای بگره او دبه یکی دولمند لا زارو کیوان یا مرف کیوان تی پراده ده دبه سرو کیوان يعني او نتشتكينو او دنيا دوايا لي ايدن بروفيشنالي وقتا مرف دزگهي بفكره دور ده دبين دال كرد دبين كما خدينا برخو ودفتري خوفك بيجا ما كدري دا تشتي باش كل كدري دا كماسي كر ودبي تجاري بيرنكي يعني دال كرد بارچكي سويدي باوي يعني اوي دلي همو كردا گرم بك لي دبي دزگهكي انستيتيونكي سويدي با نتنه بگوتن برابون رونشتن تکلیه خو ام بيجن قادرو خو مساجن خو اوي خو دبي وقتا بكارن مثلا او وقتا ما جو كتابنا كردي وقتا تدشي دبيني جوانا دبيجي دبي يشتاي كردايا برا كرد خدي در دكبن كتابخانيا كردي ميراثكي سويديا كردين سويديا يعني دبي بوي منتاليتي چونكه اي كردا تشتكيدن هي مثلا دال كرد دال ترك بيا نا دولتا تركيا او قالك مليون قالك اواب برا بشاندا جوانا ياجي اي ملتين كخدي دولات يعني دبي مرف بوي آلي بنرنكو يعني او ستونينكو ام لسروان دسكرن نتن ستونا كردي تنبه ستونا انتجراسيون سويدي او بلوراليزم سويدي ووقت دزگهكي سويدي يعني دور ده دبيم كرد دال كرد قال لك تشتنك دبي لسر بسكنه وقت قون رئيس مگو يعني تشتكي بيويست به از بخو آماده ما دوان وراده مرف دكارت شو بك اوان تشتنا زلالتر بك يعني دور ده كارك بين كرن قال لك براستي باشا من هن قوتن بيستن كو مثلا دما دال كرد بورلنگ باكر هات يابلا بسرچو بصالاي اللي ورد كاربو كو دال كرد آليكاري سويديا بگره جسازين سويديا بگره دما هاتبو آلسوينسكا تشتي ورد هاتن قوتن قالو يعني باجار گوارتن برياركي شاش بوش بو دال كرد اج كيك عثمان دي سابق برسم بشرا زيورم جم كيك يا او تشم اري يعني او تش تبي يعني هناك تشم بخوجي بيستنا يعني شمال لوير هات جوير هات يعني براسي وقتا دال كرد هاتو بسالا او هسته اوي وقتا ام چانتي خو ام هاتن سويدي ام چانتي خو چون كامبا ونظام هناك مالادا دمان روشوان وربو يعني جي وان تنبو امكاني وان تنبو يك وك معجيره وك معجير هاتيه وك بنابر هاتيه وي نقطه يعني دودا براستي بلكي كيك شكري كارن زيادة ترتشتابجي ياجي كوميتا كارجر لي اوجي دبي بارچكي وي ليكولينه به بارچكي وي ايفالويشن يعني ليكولينه به کو مرف بنره يعني قالوا السبب چبو او ترجيحي راست بو هاتن وقت هاتن لكودري چوتي چبو اگر ترجيح راست بو لكودري چوتي چبو دبي مروانا جي درخينه براستي برسكي دجي دايه يعني اره ايجاب ازواكي دم برسكتج اشتبكم يعني جبو دال كرد خبكي جنوان اتنسين دن كمنتوين دن يعني كارا يعني ريا هاري راحت كارا تشبك وخبكي جنوان يعني سويدي تمام دزگهك سويديا لسويديا اللاتين امريكي انجي وقت مگو سورياني اسوريان يوناني ونظام ادنا يعني كارا دال كرد تشبك يعني يا دال كرد يعني تشتكم يعني او جبو دزگهن دنجي وايا وقت الخودي تربونيا يعني او مونغفالدا او بلوراليزم سويدي تجي بارچكي ويبي مثلا جراسيزم بگره بعدالتي بگره ديمقراطيه بگره وكبي بگره وقت توان بارچكي خوجي ببيني ووقت خودي هلوست بي اودا ام بيجن وقت دزگهكي چونك دال كرد نتنه فوتبول دليزا اما غولا دافيجا او دكر دزگهكي ام بيجن ايديالا كو وان دا خودي هلوست با يعني وقت خودي هلوست با و مثلا كردايتي دبي رنگكي با لنتنه او رنگ با و خودي لو بلوراليزم سويد دركبه لاوروبا لدنيا بكاربه يعني برابون رونشتنا خو اري از رنگكي كرديمه از كليلكي كرديمه لي از د اخا سويد دا دوي بلوراليزم دامه اگر بكاربه بيو اوي بك بكارج ايرو زياده تربه
ل مثلا هناك تركيا ناسيوناليست عربي ناسيوناليست ام بيجن برشا ناسيوناليست هناك اوروباي تشبكي جاوي خد بشكريات نكن يعني او عسكري قالوا ناوي دال كرد او لوغاوي على كردستان اف تسير تككو كم نتوين دون ناخوازن ورن ماچين دال كردي انجي ببن اندام انجي ببن علي جرين دال كردي يا اويك دجمناتي وان خصوصي بكرداتنا اوي دال كرد نتني رنج كردستان دني رنج دولار نايو رنج سويدي وكردستان بامرانا يعني او مثلا حسب او اري او مثلا حسب او على كردستان ام بيجان على رنجين او كومبيناسيون كي باشا اصلي خو ل انسان کو دجمناتي وان كرداتنا به او رنج او جوانا انستاغ نبه يعني چونك اوانا مثلا دال كرد بخو اساس كومبيناسيون كي يعني دالار او كرد يعني حسبو امبيجن او حسب دالايو امبيجن على رنجين لي دبي دويدا متن بيجا وك يعني امتني كردن يعني ام دلي متن جبو كردستاني يعني دبي او دلي وان جبو بلوراليزم سويدي بلوراليزم اوروبايجي يعني وقت قاسي كود فوتبول دا قاسي كود سيبور دا مرف دكار بك يعني نا وقت بارتي سياسي نكان او بك يعني دودا دبي هنا كيماسي هنا دكار خطر يعني از نابجم كو دور دا يعني تشتي تشوتي مزن او ادبم كيماسي دور دا هنا دكار خطر بك وتبايجي يعني ما دكودر دا تشوتي كر او مهمه يعني او دبي مرف داخلي از یالا جکه شکریجی بپرسم پرسکیتن ورکت بیرام دما من دری آلسوانسکا مدید کو یعنی ای هری پر دجمنانتی دکر جدار کرده یک جیجی جیران ما سوریانی و آسوری بن yani bana yani sebep kara çıba yani siyasi ne yani çıba yani kara çıba يا كريم وي بيجم او سبب وي مثلا دال كردنا سبب وان لكردستان الرجلات النافينه يعني او كوكي وان لورا يعني نرازي بو جور اگر دال كرد نشان ده او حمو دقل حمو يادا هوا ايك رجلات النافين هنا لسويد نتني اسوري سورياني و زانم بشكي سورياني واسوري جي بردوس كردار جو كرد جي حستكن بشكي ناواندا جي يعني مثلا دجيتيا كردا هي تركادا هي فارسا لي جشتي دبي مرف لوان ننرا يعني بخو مرف شدكه بخيها الوست يعني ای باشه وای دیسا اینترنت تا گوش خواهم درباسی علی شکری دمیر ببونا که شکری از دخوازم اما گورا اره دنگی تا دیسا خود بو که عثمان که شکری همان ج برلنگ دست بکر او گوت پرساکو که عثمان پرسی او ج برلنگ ج دلار نبار نکرانا و سویدی علی کاریا و بکرانا یعنی و سویدی علی کاریا دال کرده بکرانا قصد من وقت از بجم و یعنی دال کرده یعنی كيك مادي كيك عثمان رنگي كي باش دا ديروكي ونيا دال كرديا ايروي از تكرار ناكم اللي باورتكم كيك عثمان جي و تشغزانا بجم تكيد بك السويد تشكي نابي يانت لاغن يعني قانون كي جيواتي كو جو حز يعني ناب انسان سويد جيواتا سويد تشكي قانون كي نديار كري هي جو كس وقت تو بيشكتنا بك البحث خنك جابا جو مشكلتها هبن تشتمل زنك جابا جو يعني سركبتني خو بك للمال قد بك وسركبتنا ببراكرينه تنيه ناجباتا سويدي ده يعني ينطلاقن بكم يعني تشارچوفه ولو اجا تيجي قلت بيجي حتما راسته يعني تاخمي كي جول بولينج هاتي دامزراندن هيدي بيش ده سالا يعني باسكي خو بدك وريحي خو يعني او تشل بيجن روتر كوكا خو العرضي بشتكه هدي
دبو کو پشگیرن تاخم براغ یا دال کرد هدی کو سر دال کرد بدکر ایجا داخوازک بریارک هات کرن از وی دمیر ند دال کرده بوم لی پیش yani بریار هات کرن yani eğer ledalar buna jbelaku hatibu al svenska kastamın eve ve timin vek mal mı göte boru ayako amarbi ve vana giş buçuna okey buçuna dalarna buçuna yani ve yani de belki belediye şaradariya burlenge o saziyen alikari bikrana yani kastamın ev yani ana teşekkürün ligoryan tlogen çiro kaptayı دیرو کاتیه تاخیم دال کرد دیرو کاکل بولنگیه گاوا کتبار بکی بی کی دن yani hatta قولوا وصاجبو فدراسيون السويد او امكان تاخيم سويدي قدكر بيشتي باركرنا دال كرج بو بري مجي او اتلتيك اسكسينا باركر بيشتي مديد جو امنا يعني دولة السويد ناخذ سيبور وفوتبول وان بده مسلكه برا مسلك زنگينا يعني وي تجي لهم بدركت بولوج ازبجم يعني بس دي ساجي يعني يقدر يعني اكاديميا مده hiç sinor tunayı gotenai kurdun yani kurda beter zaroken natoven din bini bu tebeti zaroken svedi yani tişki gelek piroze vakti moro akademiya dal ku temaşa beke yani sözde çardı takma mehiye ji hafta sali hatta hafta sali yani Piraniyawan Swedine porzerin Afrikine ji seransere cihane ew kesin go nişteciyen Uppsala timen darko dilizen tu atima meje bit temaşa beki yani hendekai listigvane mene kurdane lewraji yani dal kurd takımeki Swediye le be pişkiriya bi qawata zanisti u tedbiren kurda hatiye Diego analeye İboloji projeki gelek piroze goam gerek serbilindin yani bixira serheşkibuna kurda li azadiya civata Swed ev proje serkefti buye hem yetişiş bir nekin o takımeki nesi nur kiri lugor tene kurda em dibinin vay dinav dal kurde de gelek neteveyan futbolisten edilizin de akademiya wan de tima zaroka de çi Swedî bin çi etniseyedin de bin îja pirsa me li vir bû alîkirên wên Swedî an ên ji netewên din hene gelo we tişkî hene kême lê we bû ji dest pê kirî yan tê lagên qanûna civakî ya ne diyar kirî tu bi yek salê ya du salê tu wîna qejens nakê ille tu gerek serê baza wê qanûna yan tê lagên bimeşî hêdî hatta gotu wê piştgiriye bistînî piştgiriya Swêdiya ne rehetî tu îro bistînî lê bi kiryarê xwe bi serkeftinên xwe bi ne gotu derkevî civatê û di sernivîsa du televizyona de muşkila bidî pêş yani ew ne rêya serkeftinê li Swêd rêya serkeftinê ya li Swêd ew e got bi kiryarê xwe serkeftina bi paş perde tu bikî û tago ew bi xwe werin bate tu nûkare wan bi mecburiyetê nav xwe bikî piştgirên xwe lê bi kiryarên xwe nî dizî hêdî û ne bi pera tê wan wê piştgiriyê bistînî evet yani baş e yani ji bo vî tu xebatek we heye ku hûn bêjin ku wela em wa bikin wisa bikin em komîsyonekî denin an ekîbekî denin ku em xwe bigîjinin grûpên din we tu xebatek wisa kiriye yani wek dal kurd keke yek ji bingeha me ev yani ana serekî ne toplameye serekî karê me proje me integrasyonê kek medî apê muxtajê kevne serokê me û serokê me nê şerefê her daim wê tişt gelek cara tekrar kiriye û dubara kiriye dal kurd wek proje wek damizrandin ne wek ji bo serkeftinê topê hatî damizrandin lê ji bo integrasyonê ji bo berpirsiyartiya civata xwe nû rêzdayîna civata xwe nû welatê xwe nû ji ber wê hatî damizrandin îro jî li bajarê Uppsala gelek proje me hene ew Tatiana Håkansson şefa me nê akademiyê
كاري وين تيبتي او بمعاش مثلا او كاري تن او جو بروجان لباجار جبو نشتجي جبو زاروكا بريبه ببه جو كارن و باشن انتجراسيوني سركفتنا تشيكيا يعني او كار حر دايم لقال مبويه وما ندايا علي برابجي وي حر دايم لقال توبي ما وي كارجي كريه هيش نفسك عندي او كار Evet. Başa. Kek Ali Fikri Işık da kek Osman Aytar o Şükrü Demirci kodari kir. De mesela Ali Girendin o rola dal kurde de Civaka Svete. Tujdur de yani tu vana çavadın khiri tu çavad bini yani. از خود نرم مثلا از 15 سالی بوم لباطمانه بوم من السويد از آلی گرین گوتبوری بوم لإنجلترا از آلی گرین Az itiraf bıkma eji Ali Grego tebori bu. لإسبانيا از آلی گری اتلتیکو بیلباو بوم لألمانيا من Mönchengladbach بارست لفرنسا استاتيا يعني قالوا جماعة من اف البجار يك سركفتي بو قدامك بس سركفتي دو خدي ديروك كيبو سيسي هنك تشتين دنيجي مثلا يا اتلتيكو بيلباو تشروكا باسكيا بالا متكشان دجاجبو وانتشتا هزوية يعني دالكو تزاروية ده هزارو چارا ناتي واكرو افيك ياددوا تكليا آليكرا كيما كفتول تكليا كدلجلتية يعني نه دارا زوري نه زورا تكليا ودفردجي تشتي هيري جلين ده بيشبازيا ده سركفتنا تيماوي بخير يعني دام كنت هي وكا تشتكي هرمية يعني ancak o gahşte Allsvenskan ve haman salede bu asansör hat ve da derejurda tişe lomak nikarin bejin valla cuma herkes yani o kemle tabiyetini etnisiteyini cuma valla bana ne dal izmen ev yani نحو جبام رسالة بيبع ملكو دبن چه زمينا بيتشتي هناك كمية هجرة صار وقت وقالك سرفرازي عندنا استقرار العاصمة يعني هم بيجنبو دال كنت السويد بقولنا شامبيون Allsvenskan وده پیشبازی UEFA ده چند تیم مغربی جیوان پشتوان بشکان ده نعره Ve Suedi France Arena tecrübe kranat. هذه herkes tabii. Em bahsa futbol etken, bahsa faaliyet etken. Em bahsa faaliyet etken siyasi nakin. Normalde bu em ve dur ala ve fanek naftiname futbol. Le peki şükür işteki kod belki despeka avakirna dalk ve mebest entegrasyon bene le edi ev kras bu dalk tank o ev bejiş ve edi ne havciyek em timeke profesyonel avakir yani mesela entegrasyon ben havciyek em derkevin aslı deneji yani hebuna ma tane basar faaliyete ma tane basar le bu fazla em pile derbasi aslen bilen bebin nga lugori pediliem va asta deve ka nuve organizasyona heri gringşi yani timeke veke dalkur bu veketi Allsvenskan gene bebe timeke profesyonel Hamudin yani rebebrin Kuribên futbolê ya xwedî pere ne ya jî pera dixebite. Pê pere kesê ji bo riza Xwedê ji bo fêra Xwedê kes fikir nake yani
برا افكار اتي اندستري دبكو نابي تشي حكومة السويدي بشكل كدني مداخلة بكارب كله تشتكو أزانم همو تيمين سويدي يعني جيكوتوغوري آيك ونظام كي بقرة همو بروفيسيونال وبيمان هذا خبتين وتستيقظ ترانسفير كن بيمان وعبريش كن فرده اف زمین هەیە دەبێت ئەمژی بەفری زمینی گرێتن و چیرۆکە دەرکەتنە ئاسفەنسکان و ji ئاسفەنسکانê داکەتن تێکچوون وەکێ ئۆسمان jî got مەبەستا min ne ku ez defterê kevim vekim wan binêrim lê çîroka reformê مبستن بروفيسيوناليتي يعني ريز جوار الدركة وبراسيجي بلا فنون نكر داربت وغشي الأنسوانس كالكت هذا سوبر أفارة جوكنا نكر لقاهاتية لقا نابي في لقيت شيء نظام رستكاسي ديفيسيون يك ديفيسيون يك دبكو هيشي يعني ضاغط كبير نكا تيمكا فوتبول فعاليات او سبور اريد نافا ولاتا كيديشي او ولاتا جي حقوق ولاتا تيما سويديا يعني ضاغط الليغا كي تدليز الليغا تكي تدليز يعني الليغا باشو تدليز يعني الليغا ايرانيه نار سويدي البته دورده تشتي دي ساهلي جرين ايكو متعرف تكن بيشباز منه يعني وقت كشوا هناك نافال متكن نعم نافي فلقتكن او نافال متكن دي نافا وين وان بيش برداده نافا وان بيواجه و بستركفتن ما وراقب ما يعني بيشباز ما نافي ما متكن اري ام كردن كسوين كان معك اري يعني داو كرد كيما كسويدية افجي معي كده لإنرجيا دال كرد بفين نبي بداكو إنرجيا كردية وداخوازين كرداجي برن لو ماجي سينورين سويدي بقورة دي حيوات ديكو حيا مجوانجي باش علي فكريشي سپاس بوان رینه تجی براستی وقتا خوشی مدار باسکر دویم بجاره ده اگر تشکیدن اون بیجن هبه فرمو بیجن yani جی اره که عثمان فرمو اما دسته گوتنا yani دوی او تشتكي كشكري وكاريغو راستن وتايبتمندي كي دال كرديه نا بيلباو برشلونه وانا قش سر اخا خبون يعني ج اتنيسيته بون جملتي اوي بون اخا خبون تايبتمندي كي دال كرديه او ج اخا خدور ج دياسبورا ام بيجن تركيتيه حتى جبوي ما وقتا ما قوامت تشتكي او بكن برشلونه وبيلباو او انا اوي اتنيسيته اوي كل ور اسبانيا او هنا ولات دن وقتا او دكن او مهم ولا مهم سويدي مثلا مرد دال كردي دكاره بالسيريانسكا اسوريسكا او اكروبوليس بدا برهب يعني كونسبت وان هو كل ناس صراحه اصلي لا خدن يعني بأواكي دال كرد بدولته بدولة بمعنى اوي يعني سر اخوية للديار بكريبيا اخ بارشا كدن كردستاني عالية برشلونة سر اخوية ام بيجن تاخمه اوي مسؤول ما بسوريانسكا سوريسكا وكوكرا شو او صراحه هنا لمثال يعني نها دي سراس مقول انترنت بروبلم داتا دي ما ديسا ايش خويا تعمير هي المحلوه كاتش هي النظام اسناك ايش انترنت ما
انترنت ما حسناك انا يعني اوي مخص بيجمكو يعني تايبت منديكي دال كرد هي سر اخا خننها يعني اوي راسته او راسته كيف شكري تشكي بيجي يعني تيمكي سويدي تيمكي كردين سويدي اي بدولتكو لفرتشي بويا مربوي حالي اري تجي جوزر زيادة بكم تاني كيك مادي سركفتنين دال كرد قناة من دوسرية ناب یک جوان بیقود کردن دو سریه ویجی اوجی سرکفتن انتصاحات توپه یک آد دواجی گو بیوین نکاره سرکفتن گشتی بینن اوجی کار انتگراسیون گرک فرقیات دال کرد و تاقیمن دنی سویدی هبه ام تنه وقت تاقیمن سویدی ای دن تنه دواره سیپوره سرکفتنا بکن تیر ناکه يقولوا يعني لازمه ودبيه ومولو جكريه كاري انتجراسيوني بالبسيارتيا جباتي حر دائم لقلمه به از نابجم جو يا اب يا اب از دوي قناه دمه تشكفتني مني بيجروجي ديسا دوان حردو سرياده باشه سپاس كيك شكري براستي ام جي وقت چارپن مديا لقال علي فكري شق فوتبول شيرا برو برنامج فوتبول شيرا هر هفته ام جديدن دال كردي و ام وك تيمانتوي يا كردا بناف دكن دال كرد دس بماتشن خوي رسمي كر ج كوبا سويد دس بكرن ماتش عوان داكرن اد ديم ل دبلاسمان قزنش كرن ام هیوی دکن کو دروژن پیشته ام انجامین خوش جدال کرده ببیسن کو دیسا وره تکه و سوپراتانه کوگه جبو آلسوانسکا ام تیب کوشن بریا ام بقدینن اسپاس کم جبو کک شکری دمیر او کک عثمان آیتا کک علی فکری شکتی جبو مخواست و هفته تیمک میدنجی لکردستانی هبو آمد سپور ماتش خود قزنش که و حقیقتی جیه کی باشی تکاری چای گوتنا و پر کرد یعنی ما وقتی خود او کریه سه گوتنا دم علی فکری شکل دور بعد و ام دو پرسنج هلبت يعني هلبت عملت سبور نقباقة و شانسا فينال بلوفي قالك كينك بيجا اوجي درستكا بينجاده و ليكوها بداوي ببه وعمل سبور في بلوفا بليسي بلوشي دبكو سركبت وعم بلوفا وبخمسينات كان سوي فرندا تبيجي ليكا يكم وكاكاكي شكري غوت ليغا دواجي وكا ليغا ديفيسيون يكا سويدي هيري زعمتها ترتني ليكو بقتل ليغا يكم دور به خرج ماتشا بارابر الاكو توم دايم ابد شيء بحث هذا هر حفتي نابته هي بركي برجورته وهر حفتي ماتشات الزندي كان بشانتن تفت بركي برباش بوانده يعني وإدي نحوجي دكتور الشيخ الكيبه عامل ليه بخابر جعلي ليست كيبه انك اصلا جن عامل سبور يعني بحفتي يعني رجاء وانا جميع حكيت اشياء اللي قلت اناليز بكل انا رجاء بيشمي ساعات ددو ما تشاوان هي ويهرك مشخانه ابجي نشان ديك وجور بقوان ياجي بسيبو انا بكره امي هيك باشا سپاس باشا از تخازمون گوتنه خوی داوی جی بیجن جی که عثمان از دست بکم ام برنامه خوی بخدیم که عثمان فرمون که عثمان دنگتی وی پرسکریکن که عثمان هنه قالك سباس بو في إنك بتاخش قالك خوش بو قالك سباس كم جبو و برنامج كوا تشيكر ببرسبكتيف جدا تلي ما ويز
یک عثمان دم پیوی براستی که اینترنت دنگی وقتی نظام تیانای اینترنت اما بیچاره اینترنت سوپر اما سوپر اینترنت برای بیامه بگوتا قوشلر قونمش اما بیچاره اینترنت خطی کی باش تایبتی او بکن ما 5 جاره خورتر کردی گلک سپاس بو همیا صحبت کی پر خوش بود ام جی گلک سپاس کو دروژن پشتر سروان بجاره ام دی سبتر ام تبکن میوان کک شکری دمیر فرموتی چه بیجی نه گلک سپاس بو درفته سرکفتنش بو چارپلی دوازم و براسی جت پازم بدم زمان برنامه و کک مهدی و کک علی از هر دایم دنرخینم یا بزندی یا جت پشتی گو زندی نشان دایا از تماشا دکم تگهشتنم خوش از اجوا دستینم زویدارم گو برنامه و هر سرکفتی و بردوام چکار جبر که یعنی تماشاوان جارال کم جیبه بس دوام بکن بینگه باشه جبو برنامه جواتی و تهبیت او مجاره بهون در دوره شروعان خوددن وقت دال کجی اما هر دوام بن یعنی او 17 سالن گم حتی روجیرو مدوام کری اما سر و پروژه کنی سرکبت بدومینن و باور دکم اما سال سرکبتنا بکن و وقت تماشاوان و جوار گلک بهتر ارنی به ما چه تماشا بکن باور دکم یعنی دیفهم بعد بجور ده يعني هم جهاشتن عرض أخوة هم تدرن قال إسباج بوا أمجي اللي قال علي فكري الشيخ بكيف خاشي ماشين وشي روا بكر أجر أم سركفتين الوسا ببينم لو ماجي أم سباس كنجبو عطنا وجي أم هيفيد كنت روجن بيشته سروك نيجي بكن ميفان جمر بعصا عدد وين بيش روجي بيشه أم هيفيد كنكو أوجي روجي كيورا فرمو كيك علي فكري الشيخ يعني براستي از غازن اتكن شي علي جرين داوكت وش علي جرين عمل سبوري بس بمخابر ببليا روجنامه غازت الدوار لمكاريا وكتكون صانن تجارة ازو حميد أمني هم سوبر ليغا تركي دار تدخلين و نيفيجي شو حميد بعض دقائق 5 دقائق سر داوكت وعمل سبور هم كردي داوكت بلاكو كسلي خودي درناكن كس تماشا نكرن ناكن إيرو داوي داني يعني صالك يكو دوام كتير لو ما عمل خودي الوانشتا درين راستيجي خودي الوانشتا أري أم جي وقت شاطر مدى أمي هكتم خودي الوانشتا درين وأمي جيبتن وانشتا از گلک سپاس کم جبو هاتنا و کشا باشه تماشاوان هجا يرو من هجا لقال علي فكري الشيخ برز عثمان ايتار و سكرتير دال كرتي شكري دمير هاتبون ببون ميفان ما قالك انفورماسيون باش وان ستانت هيفيد كم دروجن بيشت ام ديسا برنامين وسا بوان رشيكن حتى حفتيه كيدن بمين ندخير وخشيده ايوار باش